Oras. Selamat pagi batta Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paiba ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo kita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami bamu Tuhan. Bani ganupan diar layakmu. Nadok mandramot kon masarihon guluh nami das kubani panorang sogoton. Onpe bani nasyoli pukah kanami perguluhan nami bani panorang sogoton. Torang iham ura papikiran nai marhite hatamu nama pasingin. Asi barang ahape na sihol cawnon nami sa ganjang nyeron. Tetap ibagas sondang haliharon ni hatamu nama pasingin. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon togo nami. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion nabu isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022 aima tersurat bani 2 Korin bindu tolu ayat 4 nama katahon sono. Sonaido tenger ni hurnami marhite Kristus bani naibata. Adong tolu pambahen luar hataon ipadas Apostel Paulus subani kuria Korin bani panorang Icia. Na parlobe sahali adong do kumbani golongan apostel nalegan atape si pangidangi rosi pangajari nalegan na menraguhon atape lang mengakui pasal ha apostelon ni Apostel Paulus pasal hajong-jongan ni ay maase usahahon do laho pasambor-sambor hadirion ni sonay age pangidangyon ni tapi tenger do Apostel Paulus lang perlu ia piti dirini, lang perlu ibela dirini, bahkan lang perlu ipatugah nama deyar nani horjahon ni. Halani tenger do hurni, hidup ni hurni Kristus do tongon, nadoma manotapkon ia, gabe juak bani Tuhan Yesus. Ase tenger ni hurna sonai mahumani membahen, ase lang ongga surut, malas ni hurni lang ongga surut semangat ni lang ongga surut haringgason ni Apostel Paulus laho mangidangi kuriain. Napaduahon tenger do uhur ni Apostel Paulus bahasa adong do hasurungan ni hata ni nebata marimbang titah na ipadas si Musa ubani halak Israel bani panorang padan na basaya. Gari titah na isuratkon bani batu maharga tumangdo ay janah ihorjahon rossi ijolong politik bani panorang ijia das kubani panorang on. Sonai mahomani kuria Korin itugu-tugu Apostel Paulus ase hata ni nebata lambe isuratkon bani batu bani benda mati tapi domma isuratkon domma iuhirhon bani uhur ni sedea totu gari titah na isuratkon bani batu maharga tumang doai lobi sonai mahomani hata ni nebata nadop isuratkon ibagas uhur ni kuriain ibagas uhur ni haganup halak na porsaya sonai mahalak na porsaya tetap mengguluh ibagas sondang ni hata ni nebata nadup yuhirhon ibagas uhur ni sedea ase barang ahape nani horjahon ni kuriain ase barang ahape nani parayak ni kuriain rosine dopakon ni siganup ari tetap ma ibagas sondang haliharon ni hata ni nebata nadop iwirhon ibagas uhur ni sedea janah tengerdo uhur ni Apostel Paulus bahasa
kuria korin na iidangi, kuria korin nadop manggulu ibagas hatani na bata, kuria korin nadop manggulu ibagas ambilan na madirin, kuria korin aima surat ni Kristus bani Apostel Paulus, surat na buhi ibasa haganup halak, janah aima malas nihur ni Apostel Paulus, aima tenger nihur ni Apostel Paulus, bahasa marhitehon ni kuria korin lambin roh bueni mahalak na mananda holong apa idop nihur ni Kristus. Totu sonai mahita kuria nerongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni bage-bage ni namasa ibagas parguluhan ta sigano pari. Maningon do HP ni yusih kita itiru hita Apostel Paulus. Langadong barang aha petongon namasa ibagas parguluhan taon. Laho mangurui atape laho mangambati hari gasonta mandalankon makurcahon hata ni nebata na dumma itaktakkon nebata ibagas uhurta. Ay maase maningon do tetap ipapasing kita hata ni nebata, maningon do tetap iramotkon hita hata ni nebata, janah maningon marbuah do hata ni nebata, marhitikon ni persahapta pangabakta horjata sonai age pargulmitonta sigano pari, janah maningon politik do ijolom hita, bahasa hita ondo surat ni Kristus nabuy ibahasa haganup halak. Ay maase maningon do tetap ipapasing kita Kristus ibagas uhurta, jana maningon tenger do uhurta bani na bata marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus nadop manrajai ibagas uhur sonai age parguluhanta, jana tetap matongon Kristus marsangap ibagas parguluhanta. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase bani ganup na masa ibagas guluh nami. Sede puji-pujian bani diri nami na ipindai hanami. Tapi puji-pujian bani goranmu, puji-pujian bani Kristus Yesus, in matongon nasihol iparayak kanami, jana isaksihon hanami ibagas guluh nami. Asitarbain hanami tongtong songon juak-juak muin. Barang ahape naidopakon hanami. Sing anjay buin mangolati. Barang mangambati hanami. Asi tetap meringgas nihur makorjahon hatamu nama pasing in. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsaura ni tondoy na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras sobat taganupan, bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon tene. Tenger ni hurta bani Kristus Yesus. Inma natotap patubukon haringgason malas niur apa guguh batas sa ganjang ni arion laho makorjaon horjata sigano pari. Andohar ma. Salam.